Ka morao etela Ethiopia le Sudan Borwa, Mopresidente wa CAF o fihle Uganda, mme maeto ana a hae ke ho matlafatsa maqhama tshebedisano le mebuso, baahi le baetapele papading ya bolo dinaheng tsa Afrika. CAF e tjhesitse morao dipapadi tsa Africa Cup of Nations tsa 2023 tse ne di tshwanetse ho tshwarwa ka Phupjane le Phupu, mme di se di tla tshwarwa ka Pherekgong le Hlakola ka 2024. Sena se tla fa ina tse ngata monyetla o ba le kabelo dipapading tsa CAF African Super League tse tlang ho bapalwa selemong se tlang moo tjhelete ya teng e leng $100 tse dimilione tse 100. We've said in the public domain, I hope to get $50 million every year to improve the CAF competitions, and I hope to get $54 million every year to give to every member association. And you know, the work is going on. I'm happy because some of the sponsors and the partners have come and spoken to me. Motsepe o thuleditse dipapadi tsa basadi tsa AFCON tse ntseng di tswela pele Morocco. O tla tloha Uganda ka jeno a lebe Seychelles, mme leeto la hae o tla le phethela Algeria.